ngelah mekayok nih. Nanggelah matakon. Yen ane malu ada pemaruman. Nuna sang lakar mas putran gelah. Anom aja aden aja belen anom aja mekejang. Ingkop lakar nunas. Di subuh tak tuk ada pemutus baos. Ada baos ane tunas bani paman agung. Ngaturan untuk wicara nenek-nenek kapin gelah. Turmaning cening kayang somah gelah lakar matiang gelah. Anom dadi mepewalang. Oh, nah. Kenoban gelah mulo narko hidup anom. Yen kene nyet anome mulo anom nyak cara sesengah. Ngimpak len ulat nyet anome. Merehang mulo lakar somah gelah ule silip. Oh, di tiang mulo kawet ngemeledang Raben Kordewo angen di tiang nabi. Nah, kini senom. Mapan gelah sangkale lugraho kapening anom. Kita mesti nyet kayon gelah mulo lakar ngematian. Jeneng anom angen mirip kapen somah gelah yen. Cutat gelah lugraho juang san yo. Raben Kordewo ambil di tiang angel di tiang kuranan. Bener. Yen sapunika Kordewo memenyana memadu sarang di tiang. Kenggen Raben Kordewo di tiang sarang anggen somatan memadu Kordewo sarang di tiang. Amat temat cinome. Yen subuh metilah suot kapen gelah. Gelah ngangon kuranan tunggu diang gelah mau madu kapen ce. Sajan yen sing nak lingsir sisu ada undo wewayan nyen melat nyangkuten soma kurana nago juma sile kapa-kapana genang kakenen sami dodane ijo kedek berdiri kiring jagat ganggo puro rabi tanjenang ken pisago nika nak becek wastana pikayon duwe nak tak yen ta nak sisu Nong nang beli metinget kencaya metik dadi sangat sancai metindiken Raben ide doagong metindiken putran ide doagong bane ide nualit nom kaden cai nawang satwa din tale do ide sang Duryodana mbas kaden ada pidekat ide begawan biasa deken ajen idane ide sang rastra. Nah, cening ne putra ni dewane riwekas lakar ngerana wok jagat i dewane kadan gitu. Mawanan saja lantas ada perang berado yuda sangkan yang Duryodana nyentong rananya. Nen ngeliun-liun nang ben ngejo kang nutul kengken karmupak ental. Nah, buah buda matan yanom cara munyin beli maro kena nu beneng ngonek besikan sastran tale kengken to begawan biasa mepitekat kenido Prabu Deserata nah kengken undok mase kaden gede lane membiayakan sing je putra lekat piserang kayo nido biange aji pang menduwe putra gede ke komo dadi satu korawo balik kang jani amun apa yasa kerten itu dua gong beli dua gong yanom di janggo pura makardi putra awanan ada dua gong putra patok jelek nih cara lekat Duryodana nih petang beli maro kengken itu petakon saya kengken nom oh kerten itu dua gong takonang saya kan beli bener sing tawang beli mun sing tawang ndak pangibo de cegong cara kenang tembak kok siap. Nih yen kene wicara nih lakar sebenarnya anom tiang di tiang oh di tiang kicen pejenangan dua ratu dua agung biang nyai penyeruan ngongkek sekarja dua nyingire ngido dua agung biang dini beno ngalin nyi mau pamit kini do melulu gro di tiang pamit nom kali jecai tandikin kodewan ne paman pejenengan gelambo pidanang titiang jagi simpan ring gedong ukiran ring merajan endan
men yen anom nada ocanan gelah apa subuh pragat. Ko dewa nak menang tan mau wacana titiang kician punuki kemauan pitanang jagi mesimpan. Kena hangunok yen ado pico ke kene apa kewigunane. Sira uneng nak kordewo medue kayone. Yang jatun pejenengan paman congcongan jangkrek jok jangkrek kalian ukut. Ne pejenengan gelah anggon kentannya na. Oh, nah nya cara angsal anome. Mapanane maro yagung neng atur ngaya. Lakar ngemat yang somah gelah anoh mapawalang. Nya ye cara sesengak mulai ngejom maling. Yen sing mulo taen jelemo ngamaning maling. Ngamakan dayan maling. Orien ngejok sinah sing lakar nyidayang. Mapan anom mapawalang anom jani patut kematian. Oh titiang nih kain kordewo. Nyedayang idoyana mina kadir aben kordewo. Bener. Inge titiang parakat bakti kuantan ratu duagung. Yen dados ditunas titiang. Sewecan curiwa mangdo pineh kata yanom nunas. Wendan karya dipuri yanom taler mangden pineh kata pineh akeh ngaturang ayah muputang karya. Makin wendan wacana ngenikain titiang. Nyedayang anak mina kadiraben kodewo. Yen wilang titiang wau kekalih. Yen harga yang titiang bakten titiang wau jikale argan titiangnya bakti ngayah. Mangde tegap tetiga bacakan terine ring agamane sane sungsung kordewo wangiang titiang mulun enten dados pasahang teri punika awanan mangden tegap tetiga titiang nunas pengentuk nunas imbo malesiki niki bergedele tunat titiang kal pada mangmane iki ya. Uleng pidanci budoh non nyaman cine nage matiang cai. Diapin budoh kadong mau belak-bak subesur kematiang beli kemasin mati di belak-bak. Titiang Cutat necen titah gelah. Toduen matiang tengudiang yagoh matiang. Macalanan no. Kalau ingat tempe cekat bos lah. Yen pet unok kenenenan. Gelah subonita anom ngomatiang nulan rasan hidup ben mani ben puan piragi gelah dasan orto apa buen mau bukti hidup mati patut anom menawi sampun las pisan kayon beli ne pajang runtuh angka depan siring sekian titiang nenten sampun abdi sane mangke naler titiang matur semah ring angan aksi semah titiang menawi sampun puput ayah-ayah titiang kengken semah gelah tuara lakar ngakti semah nom titiang macalanan nom inge Laris. Ratu. Pak Manado mirip tegah ang tekeneng gunung Mahameru utang gelah ekapeneng pama keto masih tekeneng pipi makerwo pipi Ratu duakong nentan sanang cukuri dewo mawacana asa punika ring titiang cen ngawanang asa punika sampun telasang titiang manah kaping kalih pemargin titiang nyih nayang pangebaktin titiang ring angan cukuri dewo daler tan presido antuk titiang ratu duakong mungkin Nyanyi nyanyi sekar pedo Ingat titiang Gusti.
pelengan yani rasa bener sing yen bani majak kan teken nyai pangdo caro sesengak dilacure di benone nepukin wisyo telah ruang kantine ajakin bener di sadia muah merdone tepukin bener yen di dia nepukin nyai ajak bener pado memahrakan bini di puri yan mula tulus wetu sangkane ngidep cita kena nyaine memahrakan lakar ngiring pemahargaan idone jalan tutuk bener barang nah disinge bener sing yen bali ngajakin nyai menkengken paidepan nyaine Gusti nenten sanang palungguh Gusti pacang mawacana asapunika ring dija malih di tiang pacang nyihna yang pangu bakti Gusti diastu di asapunapi di tiang gumanti wantah pacang iringang Gusti gitu masih nyai sekar jani nah jalan jepah deweke nyai san ngaturang ayah dini dipuri bang tiang noga nakar ngiringang ida duagung biang tengahin wano saja misi buka rasluh tekin dewe tiange pemekas palunguh cokari dewa ratu duagung biang sane mangkin titiang pacang lungsur mepamit ring palunguh cokari dewa kimon aksi talar semah pangubah dan titiang ritat kalane palunguh cokari dewa sampun lino tan titiang ngomanguhang sedan palunguh cokari dewa ne mangken titiang aturang pangubakti ring palunguh cokari dewa ratu duagung istri Uduh bibi Suksema pesan kayon gelah nampi pang bakten bibine Pang melah-melah yen bibi ngayah itu dipuri kimon suryanin sikian titiang yaning buat pangubakten titiang tan surut ring palunguh cokari dewa titiang ras titiang pemargan palunguh cokari dewa mang nane manguhan suarga sane mau tambo ratu duagung Lautang supo bibi ngayah keburi bibi yang pamit ratu duagung Ideh gelah nyan legan bibine Gusti Bakten pamane kapeneng gelah Tuah mula lakar bekelang gelah mati paman ratu duagung mungkong kantun semeng jaga di ratu duagung ngiring-ngiring memargo alon-alonan angen di tiang ring manah mangdo nenten panesan pemargan idoyana mban cokori dewo mongkeng ngiringan Gusti memargo yang mau pamit ratu duagung Lautang bibi Paman Japit duenyan bakal joh ang paman bangken gelah Tanurungan masih gelah pragat mati paman Lautang supo paman Mirip ditongos nenek gelah lakar ngemasen ngajai jeneng paman mongkeng Ainge di tiang jeneng ado atur nyai pedo kaluni ngayang teken ido duagung biang sing ado galah buin lenan bin jahan ido lakar lino lautang nyai matur Ratu Duagung biang aksi mewing semah pangubakten di tiang sane kaping untat Ratu Duagung iri kiring sekala nenten tutuk atuk di tiang aturang pangubakti rengangan palunguh cokor dewa dumadek iri ukas ring sekala ring niskala malih di tiang kecunduk ring palunguh cokor dewa Ratu Duagung ainge di tiang Kaliwat suksema kayon gelah nabi Sakewala nyan bibi sapunapi Ratu Duagung Seng suat-suat gelah lakar nyakit dan kaukotan bibi Buen jebos nyan disubane gelah peragat mati bibi Gelutang pesan nyan tangan gelah diragani jenih Bangsi dada gelah barang-barang ijeneng apupu dadi bangki Ratu Duagung biang seanane
Ratu duh kung biang man kengken wong kek. Durosang sampun Gusti. Diastu suwe pacang iring ide wagung biang iki. Dados nenten urungang ide pacang sedo Gusti. Nah, nak bener saja buka aturnya ini ratu dua kung biang. Iya nerarah patut maka daging baktin titiang ngaulo rengangan paluwo cukuri dewo. Ritat kalo linan cukuri dewo wenten patut bobot aturan titiang rengangan paluwo cukuri dewo. Merupa upekara perdiwan cukuri dewo ya do pamerman mangdo wenten linggih layon angan cukuri dewo. Kuantan wewengan mangke Ratu Duaku nenten katuran tuk titiang punika sami sejawaning galah aturang titiang rengangan palunguh cukuri dewa mangdo presida paripurna pemargan cukuri dewa manto muspo dumun lumadak Betara betari duatan cukuri dewo sami ngaksi pemargan cukuri dewo ngeraris duakung mongkek Aing ide tiang. Nyai Nunas malu ido anake halit Nyai Ngemban Inggih Ratu Agung biang. Bang yang di tiang rien ngemani ida anake alit. Durosang dumono nasijo. Mangnane palungguh Joko Deweng mangin marga sane mau ramo Ratu Agung. Bibi. Capit duenyan pamanano. Seng suat yan masih nabuka gelah mapi teket tekening paman. Disubane nyan gelah peragat mati buen cepos. Tangkelnya nan paman masih tekening guru rupakan gelah. Uningang pesan gelah subuh peragat mati teken ajen gelah kalihipun gelah paman. yang pacang ngemarki den sami ngeraris Ratu Duaku Aksi mungweng semah titiang Ratu Raja duaten titiang sarang sinapian tegaan bayi Areng dijaya para duaten titiang poleh linggih Ni mangkin titiang sampun pacang peragat padam Kesarangan antuk putun para duati sarang sinamian Sane kantun alit puniki Ras titiang reng sejeroning pemargi Reng dijaya patut ni titiang pacang boleh kena Titiang wantah pacang iri Aksi titiang ring sejeroning pemargi Ibu Aji Ngarianen titiang puput padam Menawi tuantah amun iki puput sampun ayah titiang ring aji kalih biar Kuni kenalar beliaku Las cari manah titiang pacang padam Yening sampun sapedilar titiang beli Jagat gang ngepurung ngemakuhin becik Titiang mepamit padam beli Memarga sampun palungguh Joko Dewa becik-becik Ratu Agung. Gusti. Durosang Gusti. Ratu Duaku munguing pangebaktin titiang rengangan palungguh cukuri dewa sampun nenten sangka atur titiang boyo wetu saking manah titiang tuna bakti punapi malih pacang purun prasangga rengangan cukuri dewa nenten wenten pemargi siosan malih sampun rasa telah sang titiang Ratu Duaku
jak kutang titiang sesanang titiang memarahkan bakten titiang dalar kan prosito pemargo cokori dewa becit dua gong ring nis kalo titiang nutugang ayah pengebakten titiang sarang penjerawat cukup Lautang paman. Ulengang pai depannya ini nunas kenido sang yang paramu wisesa dumadak sapisan pemargan ido perdo mantuk ke kesudia Sening. Malonan ngalen dewa. Paman. Utuh Sening. Man pai depannya ini ken dadi nyai nyana pejalan benene ritat kalau bakal nyedah yang itu dua yang ien dia muntu ke supo rasa memesik pekayun itu bakal lino men ken Bibi. Tunggu dah dikit tuh bibi matung bibi. Bak rasa ulun natin benone penajo merasa bango kayun benone ngeh atur nyaine nyai dogen maro penyerwane dipuri dingeh beno nyihna yang baktin nyaine urip nyaine angon nyai kuangen ongkek jeneng nyai salah tampi ngadenang mulo beno iyukti lakar nyedah yang ido dua gung putra dua gung biang nyai nawang kengken bikas beno di penangkilan dok di taman dugas maro ketaro pejalan benone nangkil ukuh nging cirang ido rasa sing nawang tegeh enet sing nawang benoh salah kayang ido dua gong lingsir dadi prasango bakat baninin benoh ning awinang sing adelen ben paling kayun benone loban kayun bener pangido dua gong putra dua gong biang nyeneng. Iya ning kemana ngantrok dia? Puniki teh kalau mau Gusti, urungnya dayang ide abang biang teh kali ke kago malen Kek. Ne abdiang bener mulo sing adolen. Dini dadi kayun benene ulang baktine. Teken pikayon ido dua gong biang mulo sing mekardini tanah rahayu. Nah, sing adolen jani hitungan bonone busana nido dua gung biang iya to keris pejenengan duwe nido anak lingsir to karbalikang beno aturang ngepuriang anggon bukti anggon cihno sak mako beno subo nyedayang ido dua gung putra dua gung biang menkengken pai depan ini. Menapo ado kenang Nyai Buin. Pai depannya apang
Ada bukti, ada cihna. Pinaka rah ida dua gong biang, dua gong putra ne tuak ne seda yang bener. Ngongkek. Cenek bungkulannya ini nanging jangkep pengeluki ke peminah ini memarakan ajak bareng ini di puri kanggo pura saja nah kuala dadi tunan peminah ini mirip kuangan beburon di tengah alas jo alih getih ione angon bukti angon Cina manut atur pemungun nyaine maro apa to binane getih menusa getih satu pato pada barak yang diamonto tewana kayu nerakani do merabi man pai depannya pangman getih menusa ugi satu dua gong napi malih bawa sang cokori dewa buka atur nih mau ke kapan paman wah saja sungguh demen paman lakar paling alih getih manusia paman laudang suko paman saungin suko keres paman itu aji getih jelas paman ratu dua kung biang nirdo nerasa pangebaktin titiang sampun ming tengahing pemargian tu titiang ngardinin yan mewali titiang saking tangguh malih sampun langsung meneo kedian panjak idorakan cukuri dewa deng jagat ganggo pura sido antuk titiang ngabeh linggih ido irako mangdane terepti kerto jagat duene inggih lugraho icen titiang galah memanah bos-bos ratu dua gong ngongkek ne sangat angon bener keneh ngawinang sang saya teken kayun dane Gusti Patih Agung awanan pelengan jani nyai sakitin beno ajin-ajin nang tulungin nyen nyenawang dane ngutus jelema pinaka celik tanem nyelekin pejalan nyai benong iring pemargani do dua gong biang ajin-ajin nang lari sang ratu dua gong titiang nyungkanin cukuri dewo sarengin ngaksi mungkek dadi ae ngengalnya ini salah tampi yen sing majalaran atur pamungunnya ini teken bener mire bampah metulak benone tangkil kepuri dong je bener takut ngemasin mati salah yen prade ketara ido dua gong biang dua gong putra sing sedo ya diasun prade sing beno nyedayang yen wikan anake dipuri ido nu nyeneng sang kalih sinah masih nak lenan karkutus apa lantas gunan pegawen nyai beno ngardinin linggih ido titiang dua gong sayangnya paman wes ukuran paman
Ani lakar angon gelah maya paman. Ratu Dwagong. Sampunang banget mikayunin dewek di tiang angin cukuri dewa kaula. Rasa menawi siu wenten perpatih kaditi tiang Ratu Dwagong. Telasang pademang makasami. Durung wenten jibidang ajen urip di tiang mangkep siu yang saikang di tiang rengargan permanan cukuri dewa. Inggih Dwagong. Sane mangkin ledangang pisahan Ratu Dwagong di tiang pacang ngelungsur mepamit. Paman lakar nilaren paukutan gelah. Inggih. Ampun kuarang gelah paman. Sampunang sumeneo Ratu Dwagong. Lancingin gelah kuih paman. Kuanten di tiang boleh matur ngidorakan cukuri dewa. Ngune ngayang cukuri dewa satmaka sampun sedah yang di tiang. Kalau irika metula di tiang malih pacang nangkil ring cukuri dewa inggih Ratu Dwagong. Ngaler kau hang cukuri dewa memarga. Ring sor ukir maho merune wonten guwa becik. Pecak rien linggih watak tape resine nangun yasa. Irika melinggih mbani do putran cukuri dewa. Pungkuran metulak di tiang nangkil. Mangdo nenten paling di tiang ngererah. Mangdo kordewa wikan kita masih nyahi mongkek. Ne alas madan alas waringin sungsang ingatan pesan. Nah nasi nyandang nyai sang sayo nang mongkek tulungin orang ko duwe jemaang bapo tungkat bapo pedok ketas Jawalo paman. tiang di tiang Ingat tang pesan yang atur paman. Jo pesan yang paman lakar ngutang paukutan gelah. inggih pagok kang make pikayon di tiang pamit Ratu Dwagong. Ratu Dwagong biang iring san pegelesen memarga Ratu Dwagong biang sekali atur pengabe palungguh cokor dewo iriki kocak ngaler kauhan iring pegelesen mangdan enten wetan Kiap matone. Apa ke krano kiap? Banoi bisa nyonget mau balik basur ke ulonumo to. Meli susu sing lapipes. Lacur dadi progino maro pesu ujane ngeripes gitu. Dobane mekado kene di waringin sungsang ajane ane jaget sebet yen atine ngajak yo gingsir sur mai sur Dewa Ratu bengong icang ningah wo wangsalan caine sar mesti milik kasur aji lelimo. Nah, diastu milik kasur aji lelimo, jalan adeng-adengan. Diastu benanglah biu atugal jaran deng-dengan. Nah, hujan ngerimis merepesu ngigal jaran adeng-adengan. Oke tuh. Nah yang itu mai sir mai. Jalan.
Merasa lega mesti bayune. Nama Bes kengken. kutus tibanan. Boka di dewek uli di Gangopuro. Dini lantasin dewek miaso di pegunungan. Patuh demen atine sing gitu. Nah, dini di gunung sing jadalen ane madan gunung waringin sungsang. Ah, Buko satuan caini mare kutus tiban saja subuh dini. Kesah uli Gangopuro. Nah, ngungsi dini di waringin sungsang. Bansing setinut kena setuju teken. Parinekan pokayun dane Gusti Agung ane ngarana. bana setatoi dewek ajak ke modaya ane corah-corah teken dan Gusti Agung sing gitu. Sajaan misi man satuan cai nak kene sar. Ingen. Ya studi di gunungnya masih liu ada tongos ane ngulangunin kena do cai parisasal. Yen buat rasa ini anak saja, aneh ngerana yang kelangan natine sing adolen nah tuyuasin tukang. Aduh, jang sangkal maro kacunuk ajak cai. Ben kepingon kulangon kena nyongkok di tubeten kangin dangin pondok sing ada tukat gede. Ah, Beh, rasa ingat jeka icang sar. kengdo apa? Teken ketatuan ide sang Ramo Dewa. Kengken dosir. Tugan kesah uli puri ayo dia pura. Katunong bani butumin ide lantas ngungsi ala sewaya. Nah, Beh, ditu kue luah magang katemu. oh. Beh, Dewa Ratu lingah-lingah tukade dini di pegunungan nih. Denira tirta dibya. Doren yehne dini di tukade nget ning pesan ngelangunin saja atine ritat kalau manyus. Udiana len telaga nirjana kapemahni. Muah telaga ne ane melah masih dini sing ja ane angarane yang demen atine telaga pada liu ada Tetamanan Tamanan. ngelangunin. Tuh bunga-bunga nuju kasih sasih kapat mekejang pada mekar. do tukat lo senjai Men kengken aku iwasit adu no pin. cito no cito Sajan. no cito Apa tuh? gunung Oh, pih Dewa Ratu. bukit Tadi buko unukannya bukit mau jejer-jejer ya mau baris. Buko anak magahan pondok irago apang sing ada corah mayidang mecelap. saja bukit itu merero deyo keto nang cimo barisan Saja. bukit barisan mengeliling lalang liling ya ada gitu. Nanging ken hitungan cai itu. Ya karena ada bukit baris ngeliling lalang liling. Oh, idap cai dong megeneng gitu ya. Oke, itu ya nyet yang kalau cah sing bisa gitu. Oh, jak pasan tengah nih jemak cai gendeng Kengken nake, Kene ling pengawet anak jemak. nah kengken. Jani stem suara malu. Oh, Tanjung Pinang itu ngelah gendeng oh Tanjung nah Oh. Ta tapi selo kutu. beh tapi seleputo. Jak maman kan beslendor Ta. munyin. Ta 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 lo hasam. aduh. Ta mateng mat Wah pat. ngomong tuh. Ah, Ta ta ta. mat tangan Nah, so nah. per 50 ngoni. Ah. Matang aso per 50. Mat udah ada nih. Sing keto 4/4 Oh, atau mat empat per seperempat oh. ngajumin. Singat pengawet nih. Ta Cang sing bisa ci kengken tuh cang balik ci Nah den. dingang nah. Ah. Tanjung Pinang oma berderai nyur malamai. Tanjung Pinang bila oma berderai membuai pantai. Bukit barisan mengelilingi Lalang liling
nyok mengeliling gen orang ci. Cang to kan ingat Bukit Barisan nemong liling lalang liling. Si jeng ngado-ngado sataan. Munto beluong golan jit si buglalang keliling gin si sakit. Bukit Barisan kene. Jumin. Bukit Barisan mengelilingi tanah rindu. Bukit Barisan mengelilingi tanah rindu. Bila oma berai Tanjung Pinang nyiur melame. bila oma mendarai Tanjung Pinang angin mendesir. bila gingsir bungut dan basil topen bungsil laut yang ngesil. Biar bungut gingsir besil, tapi bukan tepen bungsil. Angon nyelimurin kena hano dini di pegunungan. Sakiwalo dong sapango jani lan apa abiane lo. Nah, saja kengken goginane rago apa ngidang misi basange nutuk dadane urepe manipuan. Sar Baik, duga sibi dan icang naman ke samping badan sampine. apa le cik mau? Ditu ado buah biune duang ijang subo tasak-tasak. Oh, Jalan alap, abo kepekan apa ngado beliang bas lakar baso. bejo yang kau inget nasak lebih mai. Jalan jemak karip luwih halu kepono. Ya, dora Ini tuh orang nasak buah biun itu jadi sing ado. tuh kengken bal-bal dari papah don biune. Ada dono ado nang alek. Yen orang alek lo lawak. Cina ado nu kulit itu. Tuh rasa-rasa ngicang nak mempok ban limo rasane. Sar, yang kene uno ada maling sebelum mencelop kabian di dewek kene ngamaling biune. Yen namune mau keluar di dewek kutus tiba no sudah ini. Benar? Sing ada anak buat mako ada bani mai. Sejapan jani biunik lah. Nah, Seropen yen sing ketipakan. Jangan kan. jalan usahang serap apa yang kan dibakat malingnya. Woi, Jangan. Kening bagus si anak itu. Nirguna rasa pauputan ibu dong supaya dewa dan nusenik aja ibu kemuman kewala dumada dumadik saget sih ida sang yang krama kau Lisungan ida wanu tugang tu pengengalengan dari dewa tu Subang dane ngerano yang wiki rasanya kayon gelah di supane gelah nyingak itu sanci tekarman gelah apa kes kesuen-suen aku kegelah kekini dosannya mirip dane sanang punut suwon gelah ngawenang tekat ke jening lakar manguh in bayi buka jani
tibusan bibi metilar uli diajang gelah. Bibi ngaliang pianak gelah biu bibi. Mendija bibi mandi. Iki wa urip segala damine didiang lho. Pan bibi ngidih bibi. Ika. Sore nak ngelahang tiba jek alih didiang. Bibi. Sing peleh nyanan kayon gelah. Nar kepau dan bibine bibi sinah memaling bibi. Yen tren didiang ngemalih sapuna piang lan bagus sore ngelahang tiba. Bibi. Yen yang bibi lakar ngatur ajang-ajangan ban bibi ngemaling. Nak senyanan jele tu kau ucap. Pang senyanan kau ucap martene matemahan wisya bibi. Dung diang pas banget kalau coba rewang ngayon ini didiang ngemalih bisa. Desa karo patrone puniki kiring margia lan bagus. Sajo bibi. Ke wala pau kodan gelaseng si delakar mungelen ayah bakten bibi ni laut. Kiring sana mangken aturan pisang lan bagus. Bibi. Ida anak alet ijo. Menawi senang. Are sando kanthi kiang pajang aturan pisang. Kiring-kiring mangken aturan pisang kiring. Sajo bibi pas keliwat di jeneng keluar. Jam boleh-boleh aturan pisang weh. Ah, bibi. Nang tegarang bibi minahin. Untuk biune gedene, cangkam ni jeneng lantas cenik. Aku menandoton adane bibi. Tanda dos. Sing. Ya tanda dos. Bapak kan kiang weh. Ah, bibi. Yeneng bibi lakar ngaturang pak-pakan. Sinah bibi lakar ngaturang carikan kapeneng pianak gelang. Sendadi ilo-ilo bibi. Boleh atur tanda dos. Bapak kan kiang tanda dos. Batu. Bibi. Boleh yang besar. Becek-becek ireng. Becek-becek. Nah, gitu supo bibi. Nah, lautan bibi. Sajo bibi. Bibi. Tadi kamu malonan bibi. Nah, yeneng keto lautan bibi. Nah, bibi. Nah, neng ajang lah. Bibi. Tadi terus kamu dan lakono bibi. Dane cenekan lakar bang bibi. Dados ragone jeg nanyen biu punika, dijara kok boleh biu nika. Dugas ragone ngalih biu ni punika wenta nak ngelahna pinendan. Yen keto pelaksanaan ragone dini, diweringin sungsang adan kuminene. Sing ada nak ngelahang ragone ngalih biu neto, ora hango maling. Ragone maling adane ne. Ane nglah biu to ane paling ragone sira nglah biu to. Yang lah biu to. Coba bion tiang paling ragone dorong ragone nanyen tiang biu. Bibi, sing peleh manan pinarkan gelah bibi. Ni maling sina. Seru anak lena. Sinampura yang pisang. Titiang bumati nunas kayuangan titiang. Ampura yang titiang bumati sana ngemaling pisang beruen. Suat memaling bion tiange ragone ngide sinampura dikene tiang.
Jero. Tiang sing lah sinompuro ane poki tiang-tiang keragoni. Ane poki tiang-tiang sang dolenan madek tiang ne poki tiang-tiang. Tadi janjo ji. Yen kene pelaksanaan jane subuh kena bencang narko. Mesina subuh malingane bakat jok cai. Subuh mau bukti maling ini bakacak. Tadi janjo ji. Nah, dua anak itu ne lakar cai melaksana nyakcak malingane dong itu. Meni. Sar, Apa? nang ingat-ingat tang dewek. Jangan ingat. Yen cai melaksana nyakcak malingane dia suple. Tuh madan cai dadi hakim sendiri tawang ci. Apa? Dadi hakim sendiri ada ane cai. Weh, ada weh nyon yang besar dan ketua. Angkat kenyat ne, bobane kenyat kayang kebikasne kenyat. Weh, nak mula mau bunuh kenyate dinai. Nak mula yang sing kenyat sing luwung. Aja, do cai nutur cang nak. Belangan cang ini ci mau satru ada ane kencang. Cang menyamong caci di belang jadi ci. Siranya. Nang yen. Tani Gusti nih. Lincir, Nek. Gangsar cine. Dia gangsar. To nyaman cie gingsir benukod. Ayo tiang Lincir. Dan malu. Biasanya wacanan dane kena baca ngingetan. Kena sing baca ingat dapat lingsir dane itu. Dan dodonya ci salah tampi. Inge. Jelemane tepukin beno jani dini apa atman cine jak jidua. Gusti. Dados Gusti mau beki. Wentan pangen Gusti atmo nyelemono sengat di tiang yang ngoglong. Yen kentan bos Gusti ne menawi Gusti mirangang di tiang nanang padang. Nang da ciketo nak dane Gusti Agung ngabo gatro ngabur tone. Yen sing te pelih ban beneng ingatan. Men lebih kan pitung tiban me kutus tiban ado jenang ne sawetaro. Gusti ban langkung sampun. Dane neng ortang ci subuh mati kena sakit ilo gitu. Sir, Sejatene nak kengken pejalan cine. sing suwut-suwut dane ngortayang ane tidong-tidong dane Gusti Agung tuh. Mako sewaktene boka tiang saking Gangopuro mriki tiang ngungsi ngringin susah. Menawanan ci mau pamit nak kengken nunduk ci memarakan kendane Awak Gusti nawa Agung. Gusti. Man, Dua nang di tiang nentenanut ring sejerono mana. Ngomangi hang. Pelaksanaan dane sugrosan Gusti Agung setate ngomargiang uek wicara ring jaga te Gusti. Tindak sampun yakti. to ngawanang ci mepamit uli disau. Cocok mana di tiang. Nanana pragatang maluto nene. Buat takonang bener tekineng cai. Gangsar te pemekas. Ingat di tiang. Awanan cai caro daratan kuang laban tunian. Kanti megisi ngerenjet nage melegendang nak toto nane jak dadu dan nak kengken undok cie. Gusti tanpa taket kan. Bion di tiangnya paling kok Gusti. Nyen memaling bion cie. Oh, nak toto wahana toto nih. Aman liu bion cie lang. Dan pakai di tiang apa sih ini kebak tuh? Oh apa si aijas? Dan abule. Abule. Nih, Sar. tiang Nang bener metakon tekin cai. tapi Ien di perade penadang biu ne mahal. Kelang lantas di pekan sing pati ado nak ngadap muju rainan ben. Jikuda mirip ajen bion cine abule ne paling kena totonan cara atur cimaro. atuh Gusti.
yen mal durah mangkene biyon di tiang punika sawartarang di tiang maji wantah haji selai rupiah. Oh ji selai rupiah hajine. Nggih. Nanti kena ha. Yen prade biyon cine abule adap ci silurang ci ban pipes man ci pipes selai rupiah. Elah hang cai kena caine sangkaneng las caryo kelangan biwa bule. Wastu buong lantas anake cerik ne aja ke totonan mati makento biyon sini abule nyupat walu ya nyambung urip nake cerik yen kena hang bener patuh teken ajin urip nak cerik aukut ajin biyon sini abule saya hangken adap ci kepekan ci manpe selai rupiah jadi ayang belong caine ma peminah Meme, singet maji pesan ni pantas ni bion cang na bule tuwa sero. Kengkena waksing tadi orin, do bawa kereng amah be bangkong, mula cijugola punggong kalot bengkong. Aku gusti, iwang yakti pelaksanaan di tiang sekewantan, nyuk jonden di tiang metaken yang akan gusti. Banget pisan gusti ma pailon kenjat bon punika sarengkali sirau yakten punika. Den. Maro kutus tiban cinongos di alase. Subuh membadeng bener salah peminah caine. Kayang batun matan si mepelit sing kena benci tegoh endep bener salah. Ya nyen kadenang gitu. Dan di tiang uning Sing kena benci ngeden. nendat. Ido dua gong biang, raben do dua gong lingsir, mudran jagat di ganggo puro betaran gitu. Dua gong yakten. Belah. Benar tunas sang iban ci pengampura apa sing salah. Tangkil 200 ganteng jalan. Weh, hapun weh. Dadi cara kebo galak ci nyagyak nyolsol matan ci nyidam dekal to sumbah ci nyen ke kaden to Gusti mau bos wawu tawang ki murdan jagat kanggo purone to nyumbah si keten si dan nget bana tiang tau udah sekali dari wang nyumbah jaketan dowen. Ratu sing kena benang lenang sing kena benang nyidro keketo busanan do dua gong biang. Tadi sing kena banci ngetin kadeni mongkek tu ajak memarakan di puri. Cijeng lampu puan tu kan yo cenek tu. Sira punika Penyeruan duwe mongkek. mongkek. Ye mongkek. Sing kena saja bencang ingat tembas moklo cang modilar. Pidana moglong tepocang. Dan ingat bisa berak landas kene saya ingat meroncang nyumah daya jagat gitu Teman-teman, cek cunguh timpale simo, paman gin simo boleh. Kal kemo cingale pesilian senyaman ye. donat itu nyongpok yen modayo cang yen modayo ci itu masa cang bani itu gitu Apen cai ging sirna. Pang presiden Cinawang unduk ke apa awanan bener kecunduk kelawan cai dini. Pemakas tengiring do dua gong biang dua gong putra. Ada penyeruan yai mongkek marengin bener. Bino sengken pejalan si budal tanpa maaf pepamit uli jerowan. Karang kepati kendane Gusti Agung. Uwit saking dane ne kenang beno ngabo pisuna matur ngepuriang uning ayang dua gong putra to nene mani doken biang ido ne jani sapu piro oh to kebaos di subane naki alit dhuwur riwekas kal ngerusak linggih ajen ido dane Gusti Agung ne matur pengangken dane kone ada bebaos ido yang mahoyati Dotunen ci benengugu aturene keto-keto. Nah soleh ne
Ne bodo dua gong lingsir ngelingihin atur dane Gusti Agung ngenikain bener nyeda yang ido sang kalih. Kayun bener ngengkebang tas ido dini. Nada saro cai kecunduk. Makin berhenti dan bodoh di jam. Cai ker ketempuanin bener ngemban ngemit ido pedau. Nah, kudiang menengil kosido dua gong pogelan. Jalani ringan sakiwatan Gusti. Riki king sanang Gusti. Itu dua gong ring ponok titiang. Di pradene kewenten anak mangikan. Nenten menawi uang titiang Gusti. Nggih sewakti Gusti. Dadi belum pesan. Wenten laris penyelidik. Kepangoh. Di Agung titiang sanengiring padam titiang jantan sampun masing titiang padam. Makin icen. Cer. Bos. Jani dia aturin ngelugas busana ke Prabone. Ada penyeruan. Ido istri adona alit de dua gong putro. Cai parakan jada dua ngiring. Dong hitungang di agigi saya akuin nyama akuin soma. Ipah kengken jauh. Elah cine. Di nganan adona teko. Nene sang sayen cai lamun sing donyen ci prasanggo sing tadi tulah hidup. Nah, Pancen mertone angen titiang. Oh, benar. Nggih titiang iring. Nggih Gusti yang Ratu dua gong biang mangkin titiang mepamit raso. Galang mana titiang wenten jatmo cager pacang ngembani anak mina kadi ngemit cukuri dewo. Nah sesampun titiang pulih matur metulak nyen titiang malih tangkirin cukuri dewo. Lodang supo paman berjalan tanggil Nggih, ke nggih, titiang Sudah pamit. Gusti, madak rahajang Gusti ring margi. Nah nakar kalian beno gangsar bin ralis Gilisir. Gusti. Wanten di pradene aksi dalam riki kakapah Gusti. Nana do cisang saya. paman gangsar. Sapitunya paman kingsir. Depesan yang wawangan jani paman lakar salah tampi ke peninggelah. Mapan duga gelah ditu dipuri mas senang-senang. Sama tergelah tua ringet tekening paman. Disupane gelah manguh ing lara baya buka jani. Mara lantas gelah ngideh kapi tresnan pamane. Kapi olasan pamane marep kapi ning gelah paman. Aduh, dua lingsir. Nenten sanang banget cokor dewo mapi kayunan ini kasapunika. Niko wastanipun sekar jagat ruwo binedo ikang sinangah nenten mersidang masahan kawentananipun ring jagat Medaging sekadiatur nyaman di caging se. Sakewanten riki pelunguh cokor dewa iring di tiang ring pedukuan. Kadirasa tikah di tiang nenten madrebe dua. Beli gangsar. Tiang Kemudian kayang neketo-keto atau orang beli. Nak saja. Pansing ada tikahan, nak Eh, kawang. lo mongkeng nak Ada sajang nak keto. kasur dan kawang, Bos. Do nak bo bikin keto. Jona mengalih kasur menang tikah sing lah kadirasa meli kasur. Nah ser-ser kemoy ring ido kopo kuku nen mo. Cai ngemana nak kalit Nah. depangi cangiring ido. Nah, Ring dua go. Ya, wala Karena sekep kalarian ring ponok titiang kimon ledangan kelangkung kekirangan. Ngelong ke Prabon gelah dini gelah puletino. Pangsekapnya paman. Beli gangsar. Melang mana ke aletnya nah. Nana lo. Jangan bibi jangan. Apo yo sajo kader. Sajan buku adani dewek gangsar dinak kuang peminah. Dong subo gusti pogelan bakat pecek ini. Ye dewrat. Oh. Agat gelah biu dasak nuah buleh. Sar. Oh. Biu. Biu. Oh. Negen nu boleh biwe. Au. Nah. Titiang ring ponok waringin sungsang. Menale
alit dah, mina alit. Nah cai ngeman pekajangan ida biu Dija biu Hah? Biu dija. Dia bamen. Ye dewa ratu bawa san polon cie. Kadek, ne biu itu sing bang cicang. Ye. Bas kudang saseh kudang bulan karwan subo mekentau nak alit sing keluwen jak cai makbak biu. Kadang cang bang cicang Ye. lo. Melolong ben di penapi mah. Undung. Aduh agong putra. Aduh agong putra. Riki iring kitiang. Nah, bapak degdak. Kenapa sedegdak naik? Ring pono waringin sungsang madaratu gales dhuwur. Ye. Nih. Uren mudo degdak ngomak Pak. Para dedak makakan cemacang seret. Dah. Hilang ya. Dungin pecik-pecik kan luang. Hilang ya. Hilang yau. Nah, cing aku. Bagus mekepluk nak alit. Dua dong putra. Dua dong putra. Ratu iring titian.